Yada se yamwa kwa babi Adom TV Badwam Media no eso yada se papa pamre ne adaje a wodi amaya fe na wodi afidie no ato ha fe so na wasori a de Awurade asema okra no nipadua nemom yedi kan be 5:30 ne de basa Badwam TV ne de yempon na Badwam de 5:30 yaba yambo onwom no a kenya wo honhom sabe ya bekeka ho sori na yewie ne sape by 5:45 na Apostle Dr. Nita Ekutego Abadin Kwanshan Samna Bray na 5:50 hono mo konso news no ye de abanti news no ne yawie ya yakwa abade de bonkrata no ene online de no etwa so sa ne dwumadi a eye badwam a ye hyase na no nkono abapa ho semeduo no enum na se de nyina no abana wieye ti se fidie ne da ha onfom kwan fato ha na de opesa wotie ya kasetwitwe bia nimu ene de ebro Adom TV sebedwam midin de afia amankwa tamaklo utie yen ewo radio fosu a yemo ache emo akwa aba ye de bonkrata na ba mini ora sante da ko aka omanhene aka bolodadi aka DJ Hitman aka de biom kra bebre ene gina ha be me na menchia we enchia kwa so para jisu ne wa wasem chia enye entinie enye nhye obi chia wa se ojisu nemu efe ana eyebuo ana kire onipa ban enti nchia eho wonfaso se ye chia nso na wonta anye so de a ene asem to nso de a obi anso betwam ayeden akọ nko na hwene mu bon wote compound house ye be chia wonfida ye nchia ho wonfaso make us enye nhye se ojisu no na oni nipa ni manso obusa o se na ho tete no so ye ntokwa bibia ye wahin waso ano pe oni obia be ko ofie o bibia ye wahin bibi de twere na ne buafu bibi de ka na okasa iti wu kura ye nya ode onkwa na ho kire wa brabom we ha camera man mu fifiri wa jana boy se kusu the light bill at all twifa ne buse ya water ya betwam for the first time the nkrata be family fee o the condition mu sa akasa bibia ye wahin owiase na wa fa furu ana ubedi shire ubedi moto ubedi bibia aye wahin be Joshua o na ye fredi na ho ya ye mehin eno so ya ho that's say we are say we are ho ya timi ya nu o se ho ya na ani bre obi kura afa no kura so eye oya na je se odwiri wi ase no wa on ti ase obi hu se ma be TV yo ntwuma ma odum no odum no fa je se sa na se ba ti bonsem ma joma mane finance minister bonsem na yensre nyame se aban bia ba o kenkan de sika sem ontutuye na ohunu se aban ni kuratirim papa na aka me ne afia mankwa e de akosi various institutions na no se enkohwehwe no e ho na aya na nsem ni piepie ba enti dia koso no kra de se amane afi wenye kasatintin pole bia beje finance minister ba about 1 hour 35 or whatever minutes ba o dia hwe nya fe ni ye ko ye yigigra because dey nyina se sika no ye se di bisi achiche mama obi an sika obenya ene djumadi aso nkwa ni bedi bosha e share no e hwehwe dodo na asifom nipa dodo na ani beji ba ye ni beji a e begina kwan e be fa so e betutu nyoma ya keka wo ye budget dim timisro o ta okwaduru a ni mirika de bomodi anayi nya fe na we su be azan budget red budget onion budget jeni budget de ba ni nyina enkamfu anyina ne susu so be ne benya o Ghana maburu so Ghana adwumayfo so Ghana akuafo so Ghana doctorfo so Ghana centralfo so Ghana adwadifo so enka ni nyina aka kufu a de emfa so ne benya. That's the most important thing. Beautiful presentation and a beautiful insert bi omde ababa kama bi e kokama na emom ye be koso bisa se ye fa dodo na anye de embra tieda Dr. Atoforsen through His Excellency John Dramani Mama Edanase. In fact, this made me ya kinka budget we are ultimately say
you know, emu ye yeah, emu no. Yeah. Taxes be ho ya na no de. Emu ye ikaka. E bom pa ye nya adwuma o. Akwakoto niam a be wie kan nyina ye 800. Na afi be wie na do 1000. Anu de. Nti se aban so wotete so a. Aban unkwa so. Na nya adwuma. Obi anya na adwuma ye. Eno anu no. Miensa ma akwa ba bi mra radio fosu so afei na wo de afidie no ato ha radio fosu. And utie no the bon krata no any online there no e de to aso ama be ma ne ntie we. The new center the economy grew by 5.7% to 1.17 trillion Ghana cedi debt to GDP, now 61.8% under MPP. In Chinua Biama and finance minister Kawentimi Ankasa nti enya ne kweda say esika semon tutu ya MPP amanyu ku ni jato na eye omonyo enya ne kweda. Enya ne kre o hwe ye modern money pejai mu a impo aban o wosui pejai o peso pejai mo si o susu so bedu 4 point something but aban o free so wojai 5.7 it will be ni obetima dada obia say aban o twa mu no afa esika semon tutu na ho fasu na se wa momode enya ne kre it yen share no so budget lacks vision and clear policy direction and the dom kuma na there something whether NDC or MPP sa pepe ebitwe ba sa yo we dey ayi ba we dey military budget we dey dey by the na financial. Let's focus on what really is the situation. Ebema ehun atimi atoyem. 4 new taxes and levies imposed, 3 others scrapped while government seeks IMF assistance to review VAT. Aban o show dey eye mako etuo mako enan a kwati kwan bi so no sa na democratic was had a room boko and was a hwehwan bi esi from bran komosa koso se VAT crown hye no I am for more hwenya ntutu no mai na nke ntimi hwa kakran free so me enko anim. Government faces 56.9 billion cash flows deficit in 2025. We see ka mampanyi na mneswa for so finance ko kan this cash flow bebrebe 29 den nyina no de baba be ka ban se man kasa so de bedi djuma no almost about a year 5 billion or so. Na we no ye de ko benkum ana ye de ko nifa and also wasem and the daily analysis so there about betting tax levy scrapped and I'm who's Adom TV for call rounds kosinsia program no so na boys no yeah boys and yeah now nim say obi atwa wadi dada since November last year onko kashe out because or trauma yate so and they all train because they are costing now no so say family she begem so at say no mo ye ho amane wi ansa na afede yetime gya it ile bi dan what say ne ya na ko ye adwuma so ko boko bia e be ne na momre mu a say di mra de bae no na afia clear ni na afia na afia oko anim. Mahama government inherited 67.5 billion unpaid arrears. And also what I say. And state of the economy troubling, but we will fix it. And also or the assurance by a finance minister. The new publisher Swakasa NDC brings Azan budget, removes 3 taxes and adds 4 more taxes. And also what some say and a era some in Chirimu, but the NTMPP 100 betting tax. And also what some the inquisitor as I say resetting Ghana, Asempa budget unveiled. Asempa the money and the better. Asempa 94.7. A year budget no be bia. It's a in the catch up. Say, so mudi ye di Asempa no. Etoso. We have found records when your friend was special prosecutor of Mr. It's Asempa budget. Any di na bishia. The inquisitor na kasa Asempa budget unveiled. Afi wa ukwa diplomatic passport. Ya catchero. Fabra. If ya odi na na do kwa Fabra. Hey, no. Me need diplomatic passport to be. If you have got the only ka. I mean, no one if you go any must say. Ya body Fabra, ya body Fabra. Now general, I was show who. Just say shut that bed the camera be so na drama nko a. Wo so nim say okura bi. Fa ko. Wo mra na twam, obi die nie. Almost so benefit. Yeah. So just say the mesra kasatindi bi ani ho. Bomodia. Wo twimu de kakra. The akano obi so bitwim to the fako na etuntwa wa ehye ho bia no sa na ko ba sa na ye tata waje obi a memsu nche bia ko yaka first one yaka second one third one ya sa dia to so dia ma oze wa ukura sa passport ni bibia unim se yaka se fabra fako o se fata the state will consider you and give it back to you fako na it's how to say I feel they do yes so
But that will be of because that kind of budget. I feel there's a 3 years. It did the custodian, you have a fear through the online. The custodian saying Ghana's GDP hits 5.7 under MPP, Dr. Gideon Boakuna Akase. And NDC introduces 3 new taxes, scraps 3 in 2025 budget. Government seeks over 290 billion for 2025. Kasipa family man say Mahamas Jamboree budget contains cooked figures. Minority alerts Ghanaians. And what's some and I know so yeah, it was so good so with Adom TV. Wait, oh she. Utie radio for sing for Adam was a pie about online.com that said the one crat any be kind of banner betting tax and also I can finance minister said one more I implemented tax be our betting so need your mom channel. I almost 10%. Hey, any evidence picture near Yatin or 10. Okay, Minister Ora I mean Adam. Also more I implemented 10% BNT and also one of Ghana Tourism Development Company so I understand you or more ebe talk na just no so aboani nyina kwan be fa so any nyeska no so e bi so am be yi na mo so am kan se makese mo kwan nye mo kan ni akwan so be bi e da kura na ho ewrem be bi akwan de ko bia mmia kwan de kabisi enya adwuma ketwa is it tesa no ani mo he ya posifo ha o mo my light kakere se di nyina adum aka de bo mo wo no ho na aji pada ma be face sa light kura ye ko ji ni kura security kura ho ya sem please I say we've witnessed an Azan budget. It offers no hope. Until Rafa Markin, I will know a minority leader, and all can say budget no ura to force in back in kind of Azan Trump. And who are simply, I say assembly members and so one more damn and Penny Mahama send there, one so attach what then because you have a one more a cat. The trust about 100 million Ghana cedi at one assemblyman. Minimum allowance, minimum say I was in Biano. We have 500 bills, 1,000 billion to the 1,000, you 500 so. The one need bonus, hey, when you go bonus, attack was this one. What are my mobile wire test when you are not Obekasa? And see, I don't know, not a rubber summoner. I see. I know how we are the interview Augustine. Yeah, and my dear flats. The scapegoats, Nicole. Ona ayi ako okoje miles awon like ogodo no koje e kwase tamai na okoyi enua no kura hwan na amam kon asem ntwa na ena de mo bi kwa ma na bibi nwanwa emra no kura ye ni ya ni kura mra nti wo sofa no sofa wo fam na wo fam sa emra no onya wura mu pe na obi anka na aka ti the next day minute wo kwa akwa pe o se ya na why no aduane afiri madum na say na kasasa nipa numema nkantin ka gugu fom sa hye wo mo ka bia ono so mo de koye no so ya hye no na ya na ha adwen be ba sei no kromafo na wo problem say wo mo nyina nso gugem ba sa de Augustine aka no bambofo abamunti ye hopi sa de achi enema betoto na kwan so na ja forestry commission penifo so o makoso adi won mujuma sa de mu de rade mo nyina ye ho ban na woni efiri esan bi ni musuo bi mu sei ya bi mo hye da aisha yi bambofo nta de bi ju hu omo a no de birimu ani so ba ko no oni hu nkrata bibia mo me anya hwe yi no man ya ye de ye ni yi a ebeboa ye hwe yi pa nti ho sam no kwabna me se director nkan hwe yi de ye nto so na ye mfa futuo no ma ye ho na ba jahihye no me ade ye hwe ho yi Ghana National Fire Service for guso a wo tue nyina ye fo mo me hwe yi ye koda enya wo charge na yi ni siso o koda dundum no tutu bi free mu fagu fom na wo sorry because sad die no kwabna bi anadwo da suo no wada eja bi tomu a wada no wani beba ho so no na nwusie na age wo abo like a block it wo from a wo ho me ti niam ankatenkiti we nya ye hya no so wo ya re na ho atete ni nyina facility puntata ho ya keka kabo mu a kanea no kɔ na ba kɔ na ba na afia de jahihye ba mo me nyina ye hwɛ mu ye ho ban yi na o mo ka asɛm bi o se ya na noma o ya noma ba ye o mo net wo ebi a upo bi ho ne wa de
so omo so omo ne nam na omo fefa nuane no bo an se bi omo kofa bibia espakija because omo de ne ye mura bia na wo sa de no so etimi ko se fire tu hu sa anoma omo no onwi ni bro wo wayi ho mita ho pa no mota atare hu ne sa pa no wayi e de afiri ho se be ya ni meka ho meda ho na nyina ya boye ho ba fi jahihie mo onobo yemfansi ya be sia say na make house Ghana still in the show and what it doesn't matter which political party I dom is a Ghana in planning near agreement who say you be build it together. So there's hope. Accounts so there also yeah. So be yeah. And Ghana they be other aim, you know. Obia the be there ma so jum so you driver so you a politician so you centroni so you the oboni obia wo asu die se obo mo man ni so ade wo no etimi dimu na ewi peyo yanka se pi yada mo ase radio for sufo yada mo ase papa panti yakwaba agudie mo nsam no ba health tips wo ho ahosepen so be ba nkomo bi bewura mu na afia semide kan na pensempense mu no atwo so fe ne be ba mu ene enu asa de ye no ne ye beto so ne ne animdefo basika semu a wo ma bene no e de sa nkomo ni nyina nti koso mo afidie no na Adom TV ye wazo ye yada se